Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Бүгүн 2019 жылдын 9 февралны бүгүн сиздерге Азамат унаа базарындагы унаалардын бааларын көрсөтүүнү тартуулайбыз. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуп туруңуздар. Biz andan mesela sizlerge birinci ile unaаны бұл Mercedes-Benz қара түстегі унаадан баштамакчыбыз. Бұл унаа 2001 жылы чыгарылган 2.2 объемдагы CD мотор, состояниясы отличное, без вождения. Титандарындагы көрүнүштөр, көзгө жагымдуу кара түстөгү унааны биз сиздерге азыр баасын көрсөтөбүз. Баасы $4500 экен. Эми бул унаанын арткы жактарын мен сиздерге азыр көрсөтүп кетем. Арткы жактарын көрсөңүздөр болот. Бул унаанын урулгандыгын, сүзүлгөн, жасалган жерлерин көрсөңүздөр. Бул унаа жакшы. Эми бул унаанын жанында кызыл гольф дагы сиздерге көрсөтүп кетебиз. Кийинки унааны бұл қызыл түстегі объем 1.8 93 жылы чыгарылган, коробкасы механика, 8-10 расход кылат экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бул унаанын баасы 135 000 сом экен. Ички салондагы сиздерге көрсөтүп кетели. Көрүңүздөр, панелдери таза. Жакшы гольф издеп жүргөн болсоңуздар, ушул унааны көрүңүздөр. Абалы жакшы, кызыл түстөгү жакшы чехолдор менен салынган экен. Үстүн дагы көрүп турасыздар. Люк дагы бар. Эми бул унаанын арты жагынан көрүнүштөрүнү сиздерге айта кетсек, бул унаанын артында дагы урулган, сүзүлгөн, жасалган жерлери бизге көрүнгөн деле жок. Жакшы унаа десек болот. Biz sizlerge bu жактан кийинки унааны көрсөтөбүз. Бул жерде дагы бир кара түстөгү гольф бар экен. 96 жылы чыгарылган, объем 1.8. Бирок бул унаанын баасы келишимдүү экен. Көрүп турасыздар. Дөңгөлөктөрү азыркы учурда летний дөңгөлөктөрдө турат экен. Артынан көрүнүштөрүнү сиздерге айта кетсек, бул унаа дагы жакшы. Эгерде ушул унаага дагы кызыксаңыздар, биз сиздерге номерин көрсөтүп коебуз. Biz keyinki көрсөтүүлөрдү сиздерге тартуулайбыз. Бул жерде Mazda 323 турат экен, ушул көрсөтөлү. 2002 жылы чыгарылган 1.6 объемдогу Mazda 323. Пробег жазылган эмес. $2800 сурап жатат экен. Дөңгөлөктөрү зимний болгондо, көк түстөгү хэтчбек. Кечиресиздер, бул унаа $2600 экен. Бираз арзаныраак. Бул жактарында көрсөңүздөр, алтында бирок арткы дворник жок экен. Дворникти балким өзүңүздөр салып аласыздар. Буюрса келечекте сатып алып турган болсоңуздар. Эми бунун жанында Audi A6 дагы сиздерге көрсөтүп кетели. Объем 2.4 объемдагы 2000 жылы чыгарылган, коробкасы автомат Audi A6 ак түстөгү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Дөңгөлөктөрү дагы зимний режимде экен. Бир эмес, 2 номерде турат, көрүп алыңыздар. Баасы $3350 экен. Көрүңүздөр. Эми сиздерге дагы бир бул жерде ак түстөгү Passat B5 Plus көрсөтөбүз. 2002 жылы чыгарылган 1.6 объемдогу, коробкасы механика, пробеги 198 000 км жүргөн унааны көрсөтмөкчүбүз. Бул унаанын баасы $3700 экен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул унаанын арты кызылы жакшы.
көріп тұрасыздар. Қызықтырса чалып сөйлесіп көріңіздер. Біз кейінгі унаны көрсетеміз. Бұл жерде қызыл түстегі Honda Shuttle деп қояды. Бұл оң рулды Honda Odyssey'дің сол рулды да Honda Shuttle деп қояды. Бұларды коробкасы автомат, 96 жылы шығарылған, объем 2.3, басы келешімді екен. Көріңіздер, Zimny Гофорның фирмасындағы шиналар тұрады екен. Бұл унаны сіздерге артынан да көрсетіп кетеміз. Біз сіздерге дағы бұл жақтағы уналарды көрсетуіне ұлантамыз. Бұл жерде көк түстегі Ford Foxtrot 2004 жылы шығарылған 1.6 объемдағы пробеги 210 000 км жүрген екен. Басы $2800. Бар, жасалған жерлері жоқ, телефонымен жазылыңыздар. Бұл унаны сіздерге дағы арты жақтарын айта кетсек, бұл унадағы ұрылған жерлері жоқ. Шындай, көріп тұрасыздар. Біз бұл жерден сіздерге Suzuki Daihatsu'ны көрсетеміз. Көк түстегі 2001 жылы шығарылған бір объемдағы Daihatsu $2000 сұрап жатады екен, көріңіздер. Артынан көріністер дағы ұшындай. Көріңіздер. Біз сіздерге дальше башқа уналарды көрсетуіне ұландамыз. Бұл жерде сіздерге азыр көрсетуші уна Nissan Almera Tina деген унаны көрсетеміз. 2001 жылы шығарылған 1.8 объемдағы машинаның абалы жақсы екен. $2900 сұрап жатады екен. Көріңіздер, дөңгелектердағы Zimny режимде тұрады. Сыртқы абалдары жақсы. Өзіңіздер көріп тұрасыздар. Егерде бұл унаға қызықсаңыздар, біз сіздерге номерін көрсетіп қоямыз. Сіздерге кейінгі унаны көрсетуіне ұлантамыз. Бұл жерде дағы бір 4.3 объемдағы Mercedes тұрады, 99 жылы шығарылған. Абалы жақсы, коробкасы автомат. Өзіңіздер білгендейлі, бұл уналар 12-14 расход арасында расход қылады. Үстінде люк тағы бар екен. Өзіңіздер көріп тұрасыздар, бұл жерінде көзге жағымды жақсы титандардың бүресі салынып тұрады. Өзіңіздер көріп тұрасыздар, басы $5500 екен. Хотел газ, у меня что, 7 потом станет. Можно, братан? Можно снять? Ішкі салондарындағы көріңіздер. Кожаный сиденье. 4.3 объемдағы қызыққандар өте көп болушы керек. Көріңіздер. Бұл жақтандағы артында ұрылған жасалған жерлері бар бе десеңіздер, бұл унада жасалған жерлері жоқ. Біз сіздерге кейінгі уналарды көрсетуіне ұлантамыз. Бұл жерде бұл унадағы сіздерге көрсетіп кетемін. Volkswagen Bora деген 180 000 км жүрген, объемы 1.8 2 объемдағы уна екен, 2000 жылы шығарылған. Вложение нейтралует деп жазылып тұрады, басы $4500. Көріңіздер, Volkswagen Bora деген жақсы бір уналардың біресі. Көріңіздер. Дөңгелектердағы Zimny режимде жақсы, протекторлардың абалы жақсы. Бұның жанында болса дағы бір Nissan Almera'ны көрсетіп кетелі. 2001 жылы шығарылған 1.8 объемдағы коробкасы автомат жақсы бір уналардың біресі деп қойсақ болады. Бұл унадағы сіздерге азыр көрсетеміз. Коробкасы автомат,
$2900 сурап жатат экен. Мына көрүңүздөр. Арты дагы жакшы. Бүгүнкү базарга Мерседестер бир аз көбүрөөк чыккан окшойт. Мерседестерди сиздерге көрсөтүүнү унутабыз. 98-жылы чыгарылган 4-3 объемдогу Mercedes-Benz 210 кузовундагы унааны көрсөтөбүз. Бул унаада газ дагы бар. 250 000 километр жүргөн, баасы $4700 экен. Номерин жакшы жазып алган болсоңуздар, биз сиздерге артыны көрсөтүүнү улантабыз. Көрүңүздөр, үстү кара түстөгү. Ал эми мунун жанында болсо дагы бир Mercedes турат, ушуну дагы сиздерге көрсөтөбүз. 2001 чыгарылган 3.2 объемдогу Mercedes-Benz коробкасы автомат. Бирок бул унаа дизель экен, баасы $5000. Көрүңүздөр, жашыл көк аралаш түстөгү Mercedes экен, абалдары жакшы. Бул унаа чынында жакшы унаа экен. Балким бир жерде айдалбай турган болушу мүмкүн, бирок кызыккандар болсо чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дөңгөлөктөрдүн абалы дагы жакшы. Эми бул жерде болсо 2004-жылы чыгарылган 08 объемдогу корейский Matiz 2-ни көрсөтөбүз. Коробкасы автомат. Өзүңүздөр билгендей эле, бул унаалар 5-6 расход кылат. Кондиционер бар. Полный электропакет. Баасы 160 000 сом экен. Телефон номерлерин жазып алыңыздар. Matiz'in артынан көрүнүштөрүн дагы көрүп алыңыздар. Ал эми сиздерге ички салонунду дагы көрсөтүп коелу. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле, баардык Matiz'дерден айырмасы деле жок. Ичи таза. Коробкасы өзүңүздөр көрүп тургандай эле автомат, магнитофондор бар. Поликтер дагы бар экен. Көрүп турасыздар. Биз бул жактагы BMW-ни көрсөтөбүз. 91-жылы чыгарылган, объем 2. 8-10 расход кылат экен бул BMW. Жакшылап көрүп алыңыздар. BMW-га кызыккандар болсо, көрүңүздөр. Казан диска дагы өтө көзгө жагымдуу диска бар экен. Көрүп турасыздар. Арты жактарын дагы көрсөңүздөр, өтө кооз BMW-лардын бирөөсү деп койсок болот. Бул BMW-нин дагы ички салондорун азыр сиздерге көрсөтөбүз. Көрүңүздөр, BMW-га кызыккандар болсо жакшылап көрүңүздөр. Панелдер, торпедалар жакшы, чыйылгандары, сызылган жерлер көрүнбөйт. Магнитофон бар. Коробкасы автомат. Ал эми бул жактагы салондор тазалыгын көрсөңүздөр, бул унага химчистка жасаунун кереги деле жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, чехол салынган. Баасы $2000 экен. Биз бул жактан Mercedes-Benz Kaban'ı көрсөтөбүз. 140 кузовундагы 96-жылы чыгарылган 3.5 объемдо турбо дизель экен. Бул турбо дизель экен. Эске алып алыңыздар. Бул унаалардын турбосу бар болсо, бир аз күчтүүрөөк болуш керек. Башка бестурбиновый унааларга караганда турбинасы бар унаанын айырмасы өтө чоң болот. Анткени турбина көп жерлерде унаага, сиздин унааңызга жардам берет.
Өзүңүздөр көргөндөй эле бул унаанын баасы $3200 экен. Мына ушундай достор, каналдан алыстабай туруңуздар, биз силерге дагы деле көрсөтүүлөр улантабыз.